Ebyo nabigambirwe ba engineer ba Excel Construction Company babiri nibakwasa Ministry y'Amagara omu butongore y'irwarere. Abebembezi ahabwa Sheema District behanangiriza abantu ba Kyangyenyi okukuma irwarere bakareka kurekera gavumenti. Ibitanda by'abagwire ibitanda by'abamama Mwatuzahura. But begin the construction up to where we are practically completed. But in particular, I will thank my former minister, Honorable the one who brought this health unit from Kampala direct to Muzira. In fact, our district now when I heard Carabao, it's a tribal chandika mucho mtina chandika mucho. Nakujana gakamna rukora. Konga tukumanyisa ngo rero Muzira mu y'abatunzi bente tija kuba tujyaho wechi nyansi cyabenjeya kakahurente mu compound twari bente mu compound nziru. Ete kuziriza zabishisha ejo defect ejo dia contract. Dr. Irioda Tumwesije nagira ngo amagara tegine repair ngo nahabwe icyo batasigaho irwareri bakirukangira ombafumu bakafera ha mukeno. Okutambira amagara g'omuntu icyo kintu ekikukire cyo muhendo aha muntu wera nubasa kutara omuntu muhesete nubasa ku muntu mukazi nubasa kumuhitaka umbatana ikintu kikukire omuhendo nigo burungi okumutambira amagara nawe ujye twataha amarwaro tukatobuhereza abantu bakagira amagara marungi namunonga batashohwize sente nyingi ahabo kurwara iki cyo kanjungira abantu kubajye kugira bugwaje Gashakwa Michael atwakire.